omwene nakale pamwe nave etumwalaka oshiwana shapukifwa. Unyonyo huu uli mekengelelo moipupulu movanhu vamo oveli vapukifwa. Naashi shili sheetifa ongenda noluhodhi neeng'ono muvalu muhapu mokati kaava vapukifwa ovo ava aveli ufana ovakriste. Esho omatwavo taanyuwa okuuda osho ovelelye onkene ongeleka lili pipo uli owalongwa peni? Uli omuprofeti, omuhongi, omudiakoni, omubishopa, oreverendi, omupapa, omuapostoli nomadina opanhu makwawo. Oyi kongeleka yili pipo? Omukatolika, omuanglikana, omuvahengeli, adventisti, oJehovah Witness, omethodisti, pentecosti, oshiveva noma ongalongeleka makwawo panhu. Osho veli ngawo inava itavela meeng'ono dinene dakalunga nomona waye Jesus Kristus. Mpokati kovanhu nakalunga vaitavela momaitavelo ongawo opanhu otave kupwilikina ashike ngenge waitavela momaitavelo ongeleka avo opanhu. Inava shiva kutya kalunga okuli momumbwalangandjo naava tave mulongele ovena okukala momumbwalangandjo. Ye okuli takongo ava tave mulongele moshili nomomepo, ndele avo ava vena engambeko molwa omakuma omaongalongeleka opanhu neevetanghatu domalongo nomaitavelo opanhu. Omwene Jesus nekuyambeke.